Tegeria nkugwato geni kirente toche werunjumeri ntukwira koti ya milimani runguru wa mugambithania Bahati Mwamuye irikithite wa muri wa seneti bwa kweberia Kawira Mwangaza kanyene ka gavana wa Meru. Twina ripoti eje na inge inyinge na njira inkinyaniru hindi mbere majani jara tukubanganirite tukubanarua kirente toche yetu. Koti nene milimani kurikithia kwengwa Kawira ni seneti na kumwania. Kaende. Akari Meru kumirabo nene gukenera kwana wa Kawira Mwangaza. Ugakonia maitia na mena maja Kawira gitinekea ugavana kumako jokia watha ni 2022. Nade no tete turuga mburo ichiero turea narua turea rojo turea oke monka tuokoreka na kambi Kawira Mwangaza kwa narua ni koti meitaja 5 nyumene. Kugwato geni okairi mbitagwa ntinyari kinyomorin kirimino monanira mathithio tukobwa narua. Koti nene ya milimani negitite gamba na kwanya Kawira Mwangaza na kurikithia seneti nethingatirite mitaratara yonthe ya kumwinga. Kawira etire koti nyuma ya kuingatwa ni seneti mwaka muthiru. Akigito gambi bubu jaji wa koti nene Bahati Mwamuye haugite Kawira nengirwe ni maseneta na mutaratara juraju bati na jamoja magamba jara barekirite jagukabanira na kwingwa kwawe nijateja niritwe. Boniface Mongera noka ikoti nene milimani Nairobi na nakurikithia reported. Ago kunda ngokweroje kinyaboka inawirigiro gavana ni mama ibambire kulingwa ikeba na waipa kombeko ikinyo kinyira muthejo antuko gavana kandi baba itijo kerie ndeke nyingi mugamithire Mwamuye ataringira mushumale jo muthekiro otogire bo Mwangaza na kwethura gitikani na mpumi cha bunge seneti cha mwaka muthiru ati otimaite bathithirie ntuko komubiro obisine. The Senate's impeachment process was procedurally sound and does not warrant judicial intervention on grounds of unfair hearing. Regero bona Mwangaza bochokero obisine kaere boduthuru kangere ore moja nkimeruge rojo rwa mpio je nyume okojo bobone na bora kugwetia boko tonde Meru na bora bora iro bwekiro Brexit ya piro enyeri kwedro bwetija nerwa ara mugamithene Mwamuye augire bunge senete tamenyithe ntuko Kawira Mwangaza getene edro kuna court order chiroku makiri koti ya Meru. Senate's resolution cannot be justly quashed on the basis of an alleged violation of the Meru High Court's orders in circumstances where the ruling and orders dated and issued on 24th July 2024 by the High Court sitting in Meru were likely unclear to persons not being parties to those proceedings. Na nontuboge tumikio nande Mwangaza mama wakiri wiborotere mugamithene Mwamuye nontubokodre bachure gambale mole ngwane nekiri koti ijere arabero bunu okaruru na botidro bogetekerwa ikoti. By filing 2 distinct petitions in 2 different stations, the petitioner has created an uncomfortable situation where in essence there is a possibility of the petitioner enjoying 2 bites at the cherry, as it were. Mna kotekio kenera yokalekire Mwangaza komathajerire okalinthegoro no karakaro mato ake isauti yewo ina no gitike weta mantu jonde mogwanjerete. The court clarified. Nteto emombere jo yakuru atongirire ne county Meru kwedro bakionero ne arume ninge ne dretijenero kuraja sema koboko jatingane ne size. This court's finding on sub judice are limited to the 4 corners of this amended petition and the impugned proceedings and resolution of the Senate. And this court makes no finding on that sub judice element as it applied to the county assembly's proceedings. The claim that the short debate time rendered the hearing unfair is not substantiated. Kedire keria na kibore kichamariro ke Mwangaza kumotonyo obisine miaka irethiri mugambithene Mwamuye na irekithirerie gazeti notice iretire ntuko kwa biro getene ne bunge sene siribatera kwethire kithingatirwa na mutuba manonto ithingia atonyo obisine. The Gazette Notice number 10351 volume CXXV1 number 130 dated 20th August published on 21st August 2024
and issued by the respondent communicating the decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed. Reporter ya Ndoshoro TV kuma kotini Milimani kengine kineki musho Nairobi mbita Boniface Mungera. Nyuma ya Jaji Bahati Mwamuye kugitegamba na kurikithia kwano gwa Kawira Mwangaza ni seneti mawakiri ba Kawira nibagereria kuromba iromba ria kwithirwa gukirungi kwa kunyithwa muma kwa mutumanto ithingia ja gavana wa Meru iromba riragererwa ni koti mawakiri baba bakwendaga uria kurigwite na mbere na mitaratara yonthe kare ou uria kari untu bora buregererwa na gutejanirwa bagweterana ndi ni kuona ni twari ku Kawira akageria kujukia nyuma ya ndwangi chionze koti nenene kuanguka narua. This court finds and determines that A. The amended petition dated 23rd December 2024, which is the subject of the proceedings herein, is found to be without merit and is dismissed accordingly. Nyume ogambi wubwa koti nene bwa Jaji Bahati Mwamuye na mbula bwe beti gavana Kawira Mwangaza obisini. Kawira Mwangaza gwetukila wakili wa Elias Mutuma nethirwa kiromba koti ino kumwawatho bwa kuthina mbere gutungata gavana kaunti ya Meru kenda kumutethele kuthina mbere gwitetera mbere gamba lile thite na mbere koti nene ya Meru. As such, Your Lordship, my instructions are to humbly request you to grant us temporary relief in whatever nature, but specifically an order of status quo to be maintained in the prevailing period. A, to allow the petitioner ably prosecute the issues pending before the Meru Court. Aidha lomba lile Kawira Mwangaza nilithilole kilegano nalo na nyanene ni mawakili ba County Assembly ya Meru amona mawakili ba bunge ya Senate. She observed that the court is now functus official and the petitioner has other avenues in a matter that is still pending, being the Meru High Court matter or upon appeal. She concluded by noting that the judgment was clear that the Senate's actions and resolution were constitutional, and thus it would not be proper to suspend that action, and also this own court's judgment delivered earlier in today's session. Counsel Kirime, learned counsel for the third interested party, and on behalf of all counsel for the interested parties opposed, added and argued that this court cannot stay a negative finding, and the granting of the oral application would amount to this court sitting on appeal of its own decision. Iromba lili la Kawira Mwangaza nilithilole gitajanirwa ni Jaji Bahati Mwamuye. Jaji Bahati Mwamuye akilithega tikoti ino nene tie batile kunenkanira mawatho mama makolongi kogambi bobu mawatho mara mabatile kunenkanira ni kote gosoki magamba kana court of appeal. I have considered the submissions by learned counsel and reflected on the matter in light of the unique circumstances of the case and the applicable judicial precedent, and I find that this court is not the appropriate forum for consideration of the grant of stay on the grounds adduced by learned counsel for the petition. Overall, and noting that our constitutional order gives the petitioner ample time to seek injunctive relief in other fora, and noting that this has been a prolonged litigation in which the petitioner has enjoyed interim relief since 21st August 2024 with respect to a resolution of the Senate that has been found to be lawful by this court, I decline to grant the interim relief or stay sought orally. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Nyuma yawe kuritoa ni koti nene Milimani narua na Kawira Mwangaza na njuri yawe mawakiri kuombeka bageta koti ya guchokia magamba riko kenda kuregana na ugambi bwa Jaji Bahati Mwamuye awatho bune atabu kugegurure twari uringi imbikirite rugono ruru kirato na gutariria. Tariki 14 wenda botini nentukwekari kanwa biongone nkorone na historia ya Meru ndireka ande kwa ire ntukwira koti gukurukira mugambithania Bahati Mwamuye
erikithitie uamuri bwa seneti kweberia Kawira Mwangaza kanyene ka gavana wa Meru. The decision and or resolution of the Senate to remove the petitioner from office as the governor of Meru County by way of impeachment is affirmed. Na naandiki uria kira kinene burunire ni matagaria jari kugisheria Mwangaza omba kujukia gututera gwita na mbere gukenerera regete kia gavana na kiuria kia biere nire mutuma ntoithinkia bati kuthaganiwa muthigo jwa kujukia gite kia gavana. Wameamua wamalizie mama kabla ya 2027. Bwambere kumenya Mwangaza ari na kioto gikatiba guchokia biru na kinya kuromba koti kurungika onyuithia mumabo mutuma ntoithinkia na gichonko stay ende amona bobo oti onto bobo uthore anto bakuthugania. Nkuruki kuri na mantu jange kiwatho jira no mwanka Mwangaza ingie kiregu ikiromba riawe kurungika kunyuitho muma ko mutuma kenda stay yawe yetekirua. Bwambere no mwanka Mwangaza onania biru yawe negukia biuria birito biria bigwete gutaurwa ni ruangi rwa ugambithania na kiwatho agiobo appeal na nkuruki no mwanka onania koti yarega kurungika ugambi bwa ntuku ya narua no ento ithinkia nyuithio muma biru yawe gatuika yotheri kana na gichunku na gatoru aspect. The petitioner has created an uncomfortable situation. Koti ya biro Kawira keja kuomba gukinya kukuromba iromba ria kurungamye mutuma atanyuithio muma. Bwambere no itejanirie iromba riri nekabanga kuthikire gamba ria biro Kawira ari omeobisi. Bojaire koti no ibange kuthikire iromba ria kurungamye nyuithio muma ndene ya ntuku enkai na kugite gamba taura gwakarikire kire gamba ria Gachagua. Na boja thatu koti no irege kweja na stay kone romba riurete gukinyira nkathire kwendeka ya kiwatho. Court of Appeal yarega kweja na stay Kawira ari na kioto gya gweta Supreme Court kuregana na mwerekera jwa Court of Appeal ende bobo kinyabuti onto bobo tho. Na kulingana na sheria iria isetetwe, that is the jurisprudence, is that kulingana na inya kesi iria ya Gachagua is that the courts nowadays pate kwenda kutonyera mantu jaria other constitutional offices ikuthithia. For example, County Assembly ya Meru na impeaching governor na also the Senate also ya payond na court ya court ikuthikira the constitutional petition ikuonania kweuria yauga. We are waiting that the Court of Appeal ikanenkanira mwerekera joa ura kubatera ukara, lakini we expect that all at the end of the day constitutional petition the appeal thikirwe, but there should be no conservative orders. Bwambere kuri na mitaratara kajukia kagita gakaraja na kuombeka agikinya gwikiromba riri kiri Supreme Court ntuithinkia tayari akethirwa kunyuithwo muma ta gavana wa Meru. Bojaire kienda thikirwo ni Supreme Court gisheria no mwanka onania romba riao iri kuringithia mantu ja marito gikatiba. Bojaire gamba riu riringithia muingi na te mantu jawe kiumbe. Na ndi kiuria kira kinene burunire mutuma ntuithinkia bati kunyuithwo muma ndi. Baberie Kuringana na watho bwa katiba ndira gite kia gavana kiage akianya munini wawe ni wojukagia gite kiu. Kure na boba koinyeria mutuma bati kunywa muma Ramisi ya mbere nyuma ya ntuku 10 chathira kuma gite kia gavana kiage akianya. Gavana ni baba. Mona bo mawakiri baraba ingitoraniritie na bobo ugite kiria kiri na bata kiwatho ni kamiti ya uthurani bwa kunyuithwo muma kuthondekwa na Bojaire gazeti ya thirikari gutumiri ina na ithaingana munini wa gavana hakanyuithwo muma. On Monday, the governor-elect will be sworn in the office. Nonto the Odewa Terra, there's an amendment to the County Government Act which says that amendment, you are in case the governor is impeached, the deputy governor shall take office immediately. So what is only awaiting is the Assumption of Office Committee to render Mosoya on this particular date, which can happen even in hours, but not beyond the Nyanya. There's nothing that can happen. Governor can only be sworn in between the Inya na the Nyanya Cherukiri. Goko ne kuga kuombeka mutuma ntoithingia kanyuithwo muma Jumatatu ejete na kaire kurikania kwina inya nene Mwangaza kugwata stake kana kurungika unyuithia muma bantu ithingia gukirikanwa kiri wa muribu egambara Gachagua koti yaugire gutigira gutena kanya gitine giotongeria utungata bo muingi nikyo gikinene gukuruka mantu ja muntu umwe kiumbe. Pogwetera nandi ni kuona kethira Mwangaza komba na kiri kurungika unyuithia bo muma bo mutuma ntoithingia kana mutuma akajukia muthigo ja county ya Meru
kwa miaka ire tigereja gavana bana wa kaunti u. Kuma kujukia OBC na kwa gavana wa Meru mwakene jo 2022 Kawira nethiritwe na maitia na mena ma OBC neu amwe na kurutogwo kwingi gukirema na wakioneka gucokeria migwe ya anthu bawe bagisiasa arayumirire Kawira nonekere kwingirwa ni anthu na achindwa ndwayo na arua afinia simana atumurikire maitia na mena maja Kawira OBC neje. Nebu kwarethia taunine ya Maua ntereire umite munini wa gavana Mutuma Ntwethingia maana ya karibasi umirite na ndwimbo mwanya mwanya kaende kabati tariki 19 mwezi wa 10 mwaka wa 2022 au ni okonekire nindi manto ya tibui na madina yambiriria kumira werune Urau wari ngavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ari wiki nyambere ya mbunge ya kaunti ya Meru kaiteneka wari ngavana kendo miariria MCAs barethira bakiumaruka no mutia wenka enda aririite na riu nirio speaker wa mbunge yo Bundi arewa nonto kutina antu bakwana yone yo mudia yarwaria ru as we are not quorum in the house, I suggest that clerk will take the next tender. Order number 3, adjournment. Ngacha kiraumira ome mbunge ya Meru na rwimbo rurekiro riko tero kiraitu bai ende ikawira bai bayu yari omwira hau maruke karone bya mbunge u nenda achokyo bichine yekie nora kwenda katikati kawo chogete kiangavana ejo tupambane kienine ende kinyambere ya karanthi na kumarira kioro kirekiro riko na rwimbo rungero mbai ya kumuingane ndio bichine u rurekiro riko ambero atiwe Kawira sionere Kawira sionere nawe tuni mama wachai murega baichu manto ne alukire nabonge bumbu bolandigarire narenekere nyawegiro ano yakanende akeneka kilo kinyankuru ki madam governor sore former governor kwa miaka 2.5 irethirite ari gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza nethirite akiritha abo kadhaa na tungeria muno MCAs bambunge ya kaunti ya Meru atu tuteturiria anybody maru uria tugaturiria maru imwathani uturage iguru bwana Yesu asifiwe no ejene power ya kuga naturirwe maru na kirangetia mwanka ntukwe muicho ne right yetu ya antu babogeta ici batwe goji turetie ithima ne twenjero ithima antu begoji thaiji as we speak bagira ndawa thakanithi ng'ombe ukiambera na tike kweja ng'ombe gukamwa kiambera tije kebe karonga me bandithua me kweja ibandithagua nginya ikarema kwirwa muno imwe kuru kuonerwa tukwirwa muno gavana ni mama ende ngugi ciatu cionthe gaikuthuka ndienda kuga governance itegwitia umama ama ubaba governance eretia ability to govern gavana yabo nenkera milioni 3 morie ni milioni 2 cieko no nto ana barathai bakweru bareretwe class 8 bateona form yu na bateona basarire kweya no thai we tago ngataniro ya guthithwe genderema ngataniro twe nyano ananeo ngataniro twe era thithwe no nto tino twaetwa gavana atagerio twita fo ngwataniro enya gavana agethara twita fo ngwataniro makosa yawe no makosa yare otu
ucokaniria miario na kinya kumeneria bamwe bo barabati umwata mbaru ni untu bwithirite bukioneka kire chithurano mwanya mwanya birakawira ethirite agita rirari ngavana kabla tubitiwa na mpeke wa mbuko na mswezi mtasimama kidete orabo chigwa naje hatu agetekea ngavana tupambane nao kwa uwanja baadhi vya njama ya uonimba nengere mbesa kenda bankurukiria mawaziri of which tayari na ntethithio ni gukurukia mawaziri wende kana burege mwena kuremwa kwania metho MCS bambunge ya kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza naonekete kinya ukirithana abo kadhaa na bunge amwe na atongeria bangi ba kaunti ya Meru kinya bara batari na itethirikarine matajiri na viongozi wachache ambao wajaamini ya kwamba walipoteza katika kura ambazo zilipita. Ni vizuri wajipanga na waelewe ya kwamba Meru iko na kiongozi na kiongozi ni governor ni Ibaogene no ole onge no template cia kwaria. Baogana pambiri ondokire thirikari. Mwire ni tukwene. Ontobu watira mpadoni kwithira igita na mbere kunene ande ni ambunge u ende amwabu we na ichumirie no ketha MCS bangi barabethire bakitha maira kambine yekie Wina no kire MCS barabadhamirite kambine ya Kawira Mwangaza nonto nendi bati antiwa mpione batina Kawira yangabana bati umba Kawira I'm not able to explain. Phineas Imana Wero Njuma. Kiri nteto irego tukinyira mutegero Uru TV Kenya Gazette nirikita kwithirwa kiandikithia ntumiri ya kunyuithwa muma kwa mutumanto igithinkia ari gavana wa Meru kiathokera gikathithika ntariki 17 Jumatatu kana uke Monday ijite na komba kwithirwa kinyuithwa muma kienine kia mwendanto kwa njiria thaijiri na nusu ni ntumirire umbite kwithirwa kiandikithwa kiri Kenya Gazette kukurukira mukaririgite wa kamiti ya Exemption of Office of Governor Committee urogwetwa Martin Getije kiri nteto iria igutukinyira Kenya Gazette nirikitie kwithirwa kiandikithia ntumiri ya kunyuithwa muma kwa mutumanto ithinkia kujukia kanya ka gavana wa Meru ntariki 17 cha mweri Jujuira ni Jumatatu arakwirigirwa kunyuithirwa muma kienine kia mwendanto kwa njiria thaijiri na nusu ni tumirire yumbita kwithirwa ikirikithwa kana kwandikithwa ni chairperson kana mukaririgite wa Assumption of the Office of Governor Committee kana kamiti iria kuthuranira unyuithio muma bwa mutumanto ithinkia kujukia kanya ka governor wa county wa Meru na Gazette notice ije herikithitwe ni chairperson ujura guchita Martin Getije tana mbere kora na bautu kurukira SMS na kurukira mtandao wa Facebook turimwe kwa YouTube na kinya TikTok ninchokerete na ntonkuruki ukebebya mutambo Aro ai boje tana bote karakara ande imbi baba kara moka imbi nko barukira nante kuivangete Tenkira motu jaka bakara chap chap aya kwani yako naye mama Tiko akiwa ya bioria Ai wote jojo agita nyanduki Wega Boraha Premium Kavagara darika idhano akinkimaneta na nonyiri Boy na haraka otemba koja kwa bumo tike boromete Jojo kaya yana ruiro ate Mako tsadia kuarete mutu joka bagarawa Kanyi ya ngarama yorugi okoreru imenoga no kanyi ya madha Manto Jonde ni sawa na Raha Premium Kavagara Raha Premium Maize Meal kwa raha ya familia
tukupandishe na GoTV this new year. Upgrade leo to the next package tukupandishe to the next one. My goodness. Ukiwa na GoTV Lite, lipia GoTV Value to upgrade to GoTV Plus. Oh, it's so cool. But a big value, big entertainment. Really clever play. Perfect! Banda tukupandishe kupata even more with GoTV. Pure serendipity. Upgrade today on the My GoTV app. Wait, what? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa, hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Je, ungependa kuwa mkulima dhabiti? Anza kwa kupanda na Elgon Dhabiti Fertilizer Planting iliyotengenezwa kuimarisha mahitaji ya mizizi ya miche yako michanga ili kuipa msingi dhabiti. Isitoshe, tumia Elgon Dhabiti Fertilizer Top Dressing ili kuipa mimea yako nguvu ya ukuaji wa kipekee na uzalishaji bora. Dhabiti Fertilizer ina virutubisho vyote muhimu. Jiunge na wakulima dhabiti ufurahie mavuno tele. Jipatie Dhabiti Fertilizer kutoka kwa vituo vya NCPP kote nchini Kenya. Elgon Kenya Limited, transforming farms and lives through technology. Catholic Diocese ya Meru gukurukira mukathe Bishop Sareses Mugambi na wiru na winyia na kugwata ogeni ya Kristo na antu bonthe nkunurano ya muskabu mweru Monsinyo Jackson Murugara uria ni Mambura ni Jumatano tariki 19 muri jojo thato kianige kinoru na njire gongwana na misa indure kwambirire nyacherukiri igongwana rigatongero ni mukathe is Excellency Bart Van Megan uria ni Apostolic Nuncio wa Kenya na Southern Sudan buinde ne bugwati ogeni nasikia wanyihita Akari mwirigo jwa igembe ibare mikwithana gikeno kireo Kawira Mwangaza kwingwa gitini kia gavana wa Meru ni koti ya Karibaba nare ino mutumanto ithinke umetero kwirigira kuria gikundi nandi baugite Kawira arari akwampanga Meru na nandi baumirite kuonana gikeno kiao ni kwanwa kwawe buri ni koti ya Karibaba barabo kari na MCs bawi baithitie ngita kuonania kurikania no tongeri wa Kawira na baichuba kiwa nandi ibakenete jakari Nebu kwarethia taunine ya Maua ntereire umite munini wa gavana Mutuma Ntwethingia maana ya Karibasi umirite na ndwimbo mwanya mwanya ukungwira kwingatwa kwa gavana Kawira Mwangaza ni koti yambarire teribune na irikinyete muthia na rangendo ikwangaratanite kwa mathaa kumania na musafara yumunene yura yukujiri impeachment ya Senate mama atwira osoka soku na kwenda endumbere at least court you confirm the due process was applied and used constitutionally in accordance with the law. Kawira Mwangaza was impeached. Thaimero ikiwa na leadership
through gavana Mutuma twethingia kabisa kawira warenya babe sibitare ngotige bakora na next week buonga muntu wenenya sibitare akana gavana tokalilisia tugombe. Okay, kira kiyo mwanga thai batu MCA toa na thinene sana ya unintro nyaganya kwa ndere anto baka bathiro ntugo ya ginya na balune ekalipuka ruare ko lipuka kambo no gwa balune watoka na to one direction na bia to mbo balune gatoka ni o totro na kanya kwa rimwe kuroyo mwakoro Asia awe karutere oni ni muntu ombere kwinge lwanja mwakoro ndene ya president yeke arambingela na nyandra mori ni biwa mpingila ata me mbino ndo thena yari no ndo Mutuma na bia gore Mutuma muntu tarajia muntu ngai lakini na Murungu no ama wario ma ndene Meru County tukudangika sana na Meru tukulia thinene ote maendeleo tuturekesine lakini tukuibwa ya na tukwa mama pio ana rosafi tutuwa ngwe ni kama ngavana wetu Mutuma joge nkatho kiri Murungu baba no ndo bakoritira mpanga ira ya tunyamaretie ya tuthithia kintu thikyo toma tulelia maru todo ragianga tungelia kona mwanya cia maua musafara jo ni jothiurunkire yotongeretwo ni munini wa speaker kiri assembly ya Meru Mwendali na urani wa MC wa Njia, MC wa Maua Ndani Kanikangwana na wakangeta Stephen Mbijewe. Akari ni bonanete kwa mukira na wiru MC Ali na MCS Baba Kiaria bauete ntuko ya Jumatatu niro Mutuma twethingia kanyuithwa muma kujukia kanya kakawira mwangaza kuma ruareni sherehe tukwatanira ruareni ukombozi bwambi bomero sasa sawa na tobo shogeria nkatho no ntobo support era botwete turi MCA sasa sawa kuma wiku ibanga twapishe Mutuma tukwatanira Bito kubanga isherehe ekwapisha o tukwatanira na borigane tarehe 16 to ina mushema ni omnene muno mairi gato tukwatanira so kiatho kio so ya in twethingia twekebwethia Jumatatu iro akaria muma tukwatanira lakini kwa mande ekinya isherehe wariro de kuona kawera TMC yake ara inyete kinya mwana engineer ethete kinya babu burethete ate lakini Murungu akwethi ate ende na ikumerware na liolo atabwera maumo yothe ya mwithone ngoyara yume mwithone Jumatatu tutonye ngwene arambe gavana ni baba arambe gavana ni baba nani baba nani baba nani ya eni kontobeto atokenda mera mipango kwa bisa Mutuma iyangereria ngasetu motese kumera musafari ni juu kirindiki nikithiri kinyangi tabau kamatete sherehe ici cietete na mbere ntere mwanya ntere sekangeta kinyakuo rwimbo no rumwe akari ni barombete Mutuma twethingia akandarathi barabara thondekere barabara buthuku ati bakariwa turatura tunyamaretwe turatura tuiyeletwe turatura tutekwena turatura watu te mundo kiariko weta wetia ruwe okero mantresi weta wetia ndawa okero mantresi woni kawera amegetheria ngoe manegethe mundo weta kwa samani kawera amegetheria ngoe na
meri yagwe lakini thaindre na imani na mutuma tweringia ingwethegia mero araturare twekwirama tutainuka na twenda mbere tumno no to mama akwana naito kuibo muno no to mama arokotani dimero na hiyo dindo kamero to kwenda kwatanira no to mama akwana ko dikubuendia koro tugenda rare mero wewe taibo lakini tuwe na imani na mutuma azokie shima ya mero naito kwera mero mutuma ando barabara aria nyuma wa kurora na bakado kanje manto aku ando bau bagabija wa man ugabija wa mande endele ba emotie tukwa Jumaine mama huyu aliyotoka kuwetu sana Kambera President Ruto karibu Meru sawa tunakukaribisha Meru kuja Meru sisi tunakupenda shinda ilikuwa huyu mama tunakukaribisha Meru kuja maili 3 kuja Meru mzima sisi tunakuhitaji Mwankariu bira Meru beterete ni kunyuithwa mma kwa munini wa ngavana Mutuma Ntwethingia utwika ngavana wa Meru nkiripotera Weru Njuma kumembe mbeta Marion Karugi wa Kenywa Akari nkobo na ntura ingi baumirite na kuonania gukena kwao nyuma ya Kawira Mwangaza kwingwa gitine ndikoti nene ya Milimani atuone ora mantu ja tinda ntere mwanya tora totarero ne mutugikarea nyuma ya koti ya Milimani rungurwa mugambithania Mbati Mwamuye gutejanirie gambara Kawira Mwangaza na gwitikiria ugambi bwa mbunge ya seneti ria kumweberia obisi na ndi akariba mwebatauni ya Nkubu bethira bakiumagara na ikobe na miringiti na kugwatia mwanki Karibani bethirite bakionania nkero na ikeno biao ni undu bwa koti gutejanirie gambara Kawira Mwangaza na bakiuga na ndi Meru ekumo komboni turenda kwera MCS beto it is their time to shine bachoke ngogene baitira mu Meru ngogene to muno tonto bakona kuma narwa Meru kona freedom na watu to watire kuma narwa toto kondo maskini wa Merengeti toto kondo maskini wa Mandibuti turenda royo turenda rami turenda barabara ando watu batereke anabatu na mbasari ojo imo gwana no to maendeleo ja Meru Meru areta ya maendeleo kero jonke na ndo tokora Mutuma Ntwethingia bate tokoragana na gonka kaere leta maendeleo Meru kenda tomba kona motethio arome batomba gonka kwa udimenti na ndo Meru County barandi manda kaburo barabara sima na ndawa hospitali lakini mama moja oyo ajeta ngabana ari dictator ndo tonto anda komanya beje semero jonde miaka yere irakamata umane robi Rachoya kama tokeja choko Nairobi. Kingia kariba borotete ne atirokono ni ruicho kaira. We mwako wala sa udimenti aja ngingiro na solution ni antu. Ojo itu akwenga. Na tota akwenga na boye mwako wata kwa karemi. Na wori to Kawira. Mwako unaro to kolija kumndoro ogu kodi uregerete gitene. Na teri ambere kulakwa. Na ndio wangu wa magari ya kwebebelwa Meru. Na Meru bado ukombozi na tusonge mbele. Urukini akaribara bethirite bari na nkatho Gremses bambunge ya Meru. Mono mukamati wa muswanda joko beria Kawira Mwangaza obisine Zipora Kinyau ijekene ta ZDK. Wamwe na atongeria bangi bara bethirite bari na kioto ya kuonokia Meru. Na nkoroki kumakiri ZDK. Ethira na nkatho cha mwanya ken mugambithania Mbati Mwamuye. Niguetekeria kwa Meru Kyoto. Mbambe kyokeria the move of the motion. Sendika kinyankalo. Nonto nyaba kotona mando ya. Mbuga ibwana nonto bwanjanji Mwamuye, nonto bakorongamana na Meru, na tongeria ba Meru bunge. Gaiji twete takuga Meru ngosonga esongete. Chokerie njanji Mwamuye nkatho cia mwanya mono na mwere ibwega nonto bagokomboa Meru na mwere ibwega nonto botegera justice
nonto woni kana batu wa Meru turane ote kesi irari na Kawira nonto Kawira ni urongo araragia na imurongo na mwamuya na arategera nete keria imurongo na narua kumweberia ofisine ndenda kuwa woni kuma narua nde ambassador wa judiciary ya Kenya Branch mwamuya arondere kuma narua ndenda kwa ambassador wa judiciary ya Kenya nonto bokombo wa Meru Diene ni akari barabara na weregero ate motumanto ethingia akanyuithwa mumaru amono ethire arenga bana wa Meru wa bana otrane na ukoti amua ate nawa ora obisine ne motumanto ethingia Kawira nyumba gazeti notice ira Kenya gazeti ira ya iti nombeta ko watu otane koti watu eka Beria nonto nane nere confirmed swearing ni ini ya governor mutumanto ithinkia ne amberio ona to kinyamande ethirwa kora kiapo freedom power mataunini ankubu gicigo mbunge kia Southiment inge reportera tetoshe Weru Juma riakwa rieto ni Mutuge Kare Tongeria mwanya ibonekete kumira na gukenera kwingwa gwa Kawira Mwangaza gitine kya ugavana bwa Meru bamwe bakioneka kuga Meru nandi kumokombone bwanje mwe nandi bangi bakiwa Meru eguchia ruiga kenke gake rugatone uria hatongeria bakenerete kwana gwa Kawira na kari na tongeria bakioneka gukinyikara ne binene bya county Mutindwa batongeria bakiaria kiathoneka kuringiria ithe wa uria wari minister wa Meru kagitene kawathani bakireitu no ekaro mutiga ibaugite ati kiria bakwenda nandi ni witi na mbere bonekana nene county Meru na mutumaju kia thirikari etho akimitithia bwega oni ndienda kuuga court process nontu ni concluded ndombe mono mbuge the incoming governor wa Meru County mutumanto ithinkia Ameru ibagweterete na Ameru beterete mantu jairi wa mbere ni ogwatithanie Ameru bonthe kuma Nyeri Mwanka Imenti gutekethira kwina mumeru kinyomwe ugotigiro ome ndene ya government yeku batu twakuyeka egana kwegana o twenda tuko o twenda muthenya kenda kana Kameru akarabwega Mumeru akarabwaga na Meru igiteyera itithia status ya Meru kairi na yari ko kinyangwa egwithwa na itugwitikia mwathani urotora moyo urotora kuromba urora tuigwe rombere na arua agutongeria kwa ume na wisdom ukatuthikira batu antu thikira kirundu mutheru anyagaka mpongeze His Excellency Gavana wa Meru uria Murungu na arua aringa kiama aigwa maromba jetu mutumanto ithinkia itukarite tweterete gitariraja tukiuga Meru itetete bwega na inkuuga Murungu no munene na gucokeria Murungu nkatho no tubwa gutukinyia gwatukinyithetie mwanka manto jara tutwire kuromba jakinyanira lakini vile ningependa kumwambia awe na roho ya utu amenyanto mono nontu batwe mbigagwa kiuga power corrupts and absolute power corrupts absolutely like wona tongeria baraba ingi bathurwa ne antu rimwe nante kugira ba Meru beta bakamberia shughuli ciao na kubai gucitongia bongwa arimo bakorirwa ni antu baraba bathurire beto baririria ko nkwenda kwira DG Mutumanto ithinkia is an honorable man to do the honorable thing. amna bubu bawe MCA bachimrite mutiro kangangi kutirimana na akari bakirwa ntububu bagutana kwa miaka iri bezo bakirura uma na ibonekene sana. Tumefurahia kwamba koti imekubaliana na sisi kama County Assembly ya Meru ya kumngatua mamlakani Kawira Mwangaza, na kama unavyoona wananchi wa Meru wamefurahia sana tukio hili la
la Justice Bahati Mwamuye la kuamua kwamba County Assembly ya Meru na Senate walifuatia sheria kumng'atua mamlakani Kawira Mwangaza, na wananchi wa Meru wamefurahi. Kwa hivyo ni mwamko mpya katika Meru County, katika jimbo letu la Meru, na tunashukuru sana. Meru no ntoto kwa vindicated no nto miaka ile tutura kurera Meru twebera into bya Meru ibiyi tukerotire so ruaito weru tunanya sana na tukuromba kuma au kaunti ya Meru yombe kwithireke wataneke yamwe na kenda tomba ni come forward so ito ku invite anto bothe ke so eringini ya deputy governor weto mutuma kote kwa na Justice Kirantu wa Meru tukura thina miaka ile na nusu na ito kwenda kuua thati kuma thaini ngwe na mama kare ya Meru anto ba Meru bawireto na bana kigeno kene na nya sana no nto bakawira kwithira kwingwa thai ote maendeleo ati miaka ile na nusu ke 40 milioni ya mama risivete. Asante. Muthuri Murioki, World TV, Mutirio Kangangi. Akuthurwa orio jagavana wa Meru nonekere gutuma unyanya bwa gisiasa na bamwe babare achindire indi unyanya bubu butakarakarire atabarekia bonthe na kuga Kawira guti muntu omba gwitaniria no engogi untu bubu ibwamwikire thinene nene mwanka umira rimwe na kuri na siasa bubu bari agichwa gite kiu kia ugavana wenkana mwene Baichu akimuringira ngitabe bonka kwithirwa ni njogu ya kirithia Kawira na atumite utongeria bukarita Meru mono wagibwa ngwataniro na kiuria kira kinene kiri untu bubu ibuboreta mama Martin Mugambi na Rogono Ruru. Ariki kenda mweri wenana mwanka wa 2022 iria thongerio bichi itangavana wa bathatu wa kaunti ya 12 ndeni ya nthiguru ya Kenya. Oi mame mwega. Athuritwe rungu rwa mwamburi wa muntu kiumbe arathurwa rungu rwa chindani bunene ya kariba kaunti ya Meru bakirigagira wira urumwe na nkinya uruti wa wira batongoria bao bari na ngwataniro. Nyuma ya ntugo na mieri emikai baraumano na munini wake Mutumwa Ntaithinkia ngavana ni mama baraumano na seneta Kathuri Murungi mubunge wa mwekuru atongoria bangi ene ugendeni ya kaunti ya Meru na tigogua yumbe bonthe ba kaunti no akiriganagirwa mbogo ithijanagia nonto bokaria ndeti wendo ngavana ni mama aratuika mugia wenkoro turawika tharwiro Ndabera nkea. Tia nkea. Ndekuya nirui. Ukeno tikwenda mbea na kana mukwenda kompenda kuzura kimu kuzura kingi. Ukoro wa ugaicio maragara nari nare. Metera katetere. Ndamwerera tira kuruma anto na madharau. Kidari mokia muntu murugo ejana. No kamena muntu nonto umete njai no kia. Kuthigo kugwenka kurongera ndoa na nkinya undu gatagati gake na nkinya tongoria bara bangi ba kaunti ya Meru na tiga kaborio bake gutire mutongoria ungi uthuritwo na kura bararinganagia no emetho mwanka muthenya we munthi. Guti umuntu amba gwitondiriria na ari antithiritie mweri jumwe gitine achoka mieri 5 etathira tuona gakobia kairi. Saitani ashindwe. Ona na tora kuriria kurora Meru mwakari. Wauge mwakoro. Waugare ari. Mwari amba yambugithia mbuza neti bu. Twe monengera. Ojore iguru. Ugeni ojore iguru. Jehova mutura moyo. Nwe twanenkanira. O kathuri. O mporo. Na njeci wingi onthe acemania nio agitega mbariwe kumania na undu bobo MCA ba mbunge ya kaunti ya Meru baragaukana bara baingi barauga ikwingatia kumbuthura na nkinya gukuthakuthia ngavana ni mama kumurutaruta gitini untu bura muthenya we munthe kuringana na watho bwa koti ngavana atwikite ti mama na iturigire kinya Senator Kathuri akiaria akiuga akeja kuthithia cabinet wathithagia oversight na itukwenda murikane ngugi oversight number 1 itherwe ria county assembly ne etegaira ngugi cha county kugetha ichietete bwega kathiti kitete atia itete bwega ari kuruti makarina butigirwa kiaria na arua kiuge
amurikiruti okweja kurumana nonto bate turakirizo tutirumana ari kuruti karembe achokare mie mwana wetu ndirendete muno bona mbijewe athungira kiratune kiawe gako thithiatea kia kwaragia mantu kathuri murungi impeachment kwa tongerwa mbecha anganini nande MCA betete Nairobi nonto boba control aiwo control aga system kiripotera ndeto cia weru mbitagwa Martin Mugambi. Mwana bou gutengugi nyingi kuonekaga gwitana mbere obisini cia kaunti ya Kari bakiumba kwithirwo bakieta mwirigiene jou gukena aritingo ba kaunti batonekete obisini eu ende ukiri bukioneka gukujirwo bunene. Maureen Kinya na reportage. Ntuko ya Narua ya tariki 14 mweri jwa 3 mwaka jo 2025 ikaririkanwa bonene na gutonya maukune ja Amero tantuko iria baingi bonekete gukenera gwitwa gitene gwa Kawira Mwangaza nenthiurukanetie na obisi cha county aria uraringa bana Kawira araitaira ngugi gukioneka ukiri bonene na ukaria gwikwa kenda kurigeria athukangia batigatonyeku Kinya kethera igeria rietu ria gutonya obisi ne rionekanete kurema ikuonanite there nataka Kinya gote aritinguge bagukaringugene na Narua tongake akaria. Watu wanaweza kukuja, tunapewa barua, we are being given a letter, tunaambiwa kwamba there is something 1 2 3 4. It's true. Sio kwa ubaya. We know your job, we are also security. Yes, so na sisi pia lazima tuchunge. Ne nkuburi yake chikuonekaga gutunga metho jetu. Na barabara aria niyo mutumantu ithinkia aria kuthamithwa itebi theri na gukirikita roje mutongine ende ruterero rutegukari na mantu jama inge kinyanini ende omeya obisi nene cha county nendo embo gukatikwa ari na nthaka bakioneka kurega gutigirwa nyuma kuonania gikeno kiao atingabana te mama Muteteri Kyoto kia mwingi Celesio Dhuranira akioneka Kinya gutongeria maromba ni Meru kuonokwa yetore na remutana na remo mukembu Murungu baba tukweja mbere yaku theinyanya cia Narua tucokaeria nkatho ni untugore Murungu wa the King of Kings, the Lord of Lords. Mwathani ugutuonekanira Mwenda Kirinya nawe aria jara jonthe za gukari nkorone yawe Mheshimiwa nya tutirona kanyaga Osmairo Meru County thaino kwa Osmairo Ura waikete rwariro kweberia Kawira gitene niwe Zipora Kinya we akioneka kugwirwa gukunene na kuga Meru nande nionete uchiathi Ibo bwega akariba Meru twejete aya ntuko ya Narua tugwiretwe nonto ntuko ya Narua ni ntuko ya kugwato chiathi ndene Meru Batu a Meru itothenete muno miaka 2.5 na twathina agicokeria nkatho mugambithania Bahati Mwamuye na Kinya kuga ageta na mbere gutwika mubarothi wa rwangi rwa ugambithania Narua tucokeria Justice Bahati Mwamuye nkatho nonto bago twitokombone Ndenda kwira Justice Bahati Mwamuye that woni ngore ando mbere kuma Narua ndenda kwa ambassador wa judiciary nonto ibatonyithiretie bobwega na kuga nande Meru egwitwo kombone Narua tokothiria thene makobe ndene Meru tokothiria thene merengeti ndene Meru tokothiria thene yorongo ndene Meru tokothiria thene yokora ndene Meru na Meru must rise again Meru no mwanke karungama no mwanka tugia no tongeria boma no mwanka tukara no tongeria bo maendeleo tutongeria bo sinema utongeria bo drama akira Kawira Mwangaza nande ete na aria kwitherwa kwina michetho iya gukenia Narua turenda kwira Kawira Mwangaza ete Kenya National Theatre ino drama na skits thithagua County Kanete Museum, thank you very much. County itakwenda drama, itakwenda cinema, itakwenda ambi, itakwenda maendeleo.
Maureen Kinya, Weru TV. Kawira Mwangaza na ijikene muno na nthiomi cia ntheko na gukenia baba ingi muno micemanio ya gisiasa eretaga kumakiri kaende kabati gwita mukamati o kabuyo kamaguta gakobia gwita kirigo kamungu nimwe cia nthomi iria mama atumite igatonya kanywene ka Meru baba ingi uringi takiathoneki na mama kutheko ukatheka inyoka gabungi na mwanka kinya mitandao yojura to video toyo bakimukobia. Nicholas Chabari ari na sinema iji cha mama. Ojo kengangi tulienda mugithia mainda ya tano. Tuliamo nandi akomenya Kawira na ndigiri, Kawira na bionze, arambirie gwita kwa nene. Tukugwatanira nyume ya kuombetera milioni 200 ndarega. Saitani ashindwe. Utaigerwa kiuga na kwenda kunyosha ina Kawira. Upaigerwa kamemene. Augetirwa Kawira na mpuru. Kuri igasaiga gikombe ikaureko. Uju ni Kawira Mwangaza mbere ya kithurano kia mwaka wa 2022 kira akiamutigire athuritwe gutuika ngavana wa bathatu kaunti ya Meru. Siasa ciake iraciatumire bamwe batongeri bamwita muntu wa matinda. Amu uretwa Ndurama Queen. Akuthurwa ari ngavana na njirie rwaria arwa kuga ati igwe ngavana ani mama na kaende kabati kaende kabati antu barathomere muntu otheri ti maendeleo timbi ni kuwithiria antu matinda eya na akareta arito bathatu akauga kureta cheki akareta pipe akauga kwethiona kuma mwanka wa mbere wa utongoria abo ake no anjirie kumenanira na atongeria na muno MCAs na impeachment ya mbere na kinya ya chiri chiathi na mbere na kuruthika ende Kawira awe no kaende kabati ndenga wana weni ntino gwa ndiraugire kaende kabati Yokyomaga lentore ndienda kwera baraba ku drive na threats bagogania Kawira isampuliri makagwa na threats bagojamania wrong number bauga bakaleta mathazi mbatureria maru kuna utege into ja kiu tina iwa gotekera tasi ge gweto impeachment kana ngina o impeachment kana ojo weke amakia biwale etu ngogene ore onthe Kawira onoka kuma kire impeachment ya mbere na kinya ya chiri achoka kinya kinyirete ekanyo agake kana kinya athina mbe no chenche mitugo yake endere onthe achokaga ana inya enjeru na kutharikira kinya atongire barabangi abo athigire Kawira wene kigua ibo athigire kyojo yeroje maru kumbuka tusema na ili abo kienine Bwana asifiwe nandi nyambo kama tio kabuyo kama utaneze kama tako impeachment ya dhidi atea ubia dhidirie ta kama aliganiria kwamba bantu kwera bonchuria la kalivale banchuria ndale la meto bijathira mukama tio kabuyo akiamba akakobia umageta pena kiangala kenge na kiwa kaije kama koroga Mungu abalinga 20-0 na ndai baoga nebeje tuekuja tuteku ai kedrere ndale akobia kakana patatu makiria roga indi ta thirikare toba motora moyo nwetu anenkanira kathuri mporo na njeci wingi onthe acemanie nio agitega mbariwe tumana roya wakie nenda nuragia kura mutumane prisonia mekikwa akanto alia kaitanya biringi kinyango chemwe nda muraya atoke uwe mungana kwege mbayete ne ambaye baba itelia ina ndokuru mwana usigwa na tole uyete yakie sisi watu wa Uganda tutaki arabu kama bako baba wagu kenda waya muda akarobera muno kwa kenda waya muda ikerudi kate kerudi wera ikere na kora tokera Mungu na kile isiano ndo kata ndiri ndo byako ngaidi kana mukuru wako na
Nĩ akinyire antu amwe ntere echaimenti arĩ kĩathoni gĩake athi na mbere na kwĩthũngĩria nkarĩnĩ ya borisi na auga na gwatĩtwo ibabitha aba borisi untu baba atigire akinyĩrĩtie ababitha bau borisi kinya baromba nkome. Yule askari alinishika kwa hapa, muulize kwa nini amenishika. Tutaulizana tu. Muite aseme kwa nini amenishika. Sasa nakuomba sana. Kwa hapa ulikuja kufanya nini? Nilikuomba ushuke gari uendelee kazi yako. Ulikuja kufanya nini? Lakini umekataa kushuka. Hapana, ulikuja kufanya nini? Hizi kamera zilikuwa live. Baadaye ulisema tukakuruhusu watu watoke, lakini sasa nikakupata umeingia kwa gari. Wewe ndio uliniweka hapa kwa gari kwa sababu impeachment ya ithatu na era yatigiro yetigiritwe ni seneti na gutigira uma kwengatwa kagwira na mukuru gwake Murega Abaichu batarunga kinya muromo wao bathire na mbere kuthumbia abara bangi na kwigwika bakiuga Murungu no yabaigite yo kinya mantu ni megegamba aria bairire kotini ndekurigiria itua aria seneti ira kumwengata rithi na mbere na kuthingatirwa ngita ikiringagwa anaotea na kuonaniria ati baina gwitigio na njanji bagakinyithia kinya mwanka wa 2027 na baromba igitika iri onyere wondrobu ekwa ndacira no tuibara mbinainirie muno amagamba thainde na magamba 79 kotini na inyaro ujongete gambene kaire bago mpanga ike na magamba monka thai skati ge kuthiuronka kauna imwetekera ndĩrejire gwĩtĩka ndatonya wondrobu ndaitanguo ngorokia magana jaire ciakwa ningwa na cia mũkoro wakwa ndauga nkeja acio na arua ndarime kũrũ baire bathatu rogite gamba kotini tera ici rogite gamba kotini no injanji na ndegamba rĩu na ndongũthika maromba jemu jokinya Murungu babarĩo kaba komenya ndugu eu cambio 2027 Kawira Mwangaza tenongoma independent kaire atendro kiamene ga president ikua kedro are Neo ntugo jemu nthi njanji akiruta itua aria ake kotini arikithia ati Kawira Mwangaza oma na igatirwe iseneti na njira embega itua rionekire rikiamukirwa na ukena kunene kaunti ya Meru atongeria wa mwena kariba kiuga ende kaunti ya Meru ikuonoka aria muthia Kawira mbae Kawira mbae Meru itwire karivari miakeli na arua irio Meru yebela karivari na ara mwakuro wanga atwire ithuĩ karivari no twiria Meru karivari na narua nende yakirwa kuo no tukatura okenjeli Murungu kithwa ku mutungi okenjeli Murungu ni mamu uretwa Ndurama Queen kuga ntugo ya munthi uju ni ukuri muthia agwa matinda amakawira Mwangaza Antonia Weru TV Petan Class Chabari Nimwe kurutikira nombi kana una akabanga kugita untutu murigeria uchamba bwa Kawira Mwangaza muno siasene bwatomera kondoria ing'ang'i binene Meru na kwa gavana wa Meru amuna nabugite keu atagekenera nuntu maana ijethirito ja kingia nkurukia makarobisi uchamba bwa Kawira bukioneka kwineinwa na arua ni njaji Bahati Mwamuye kurukira ugambi bwawe wakurikithia Kawira nengirwe na mutaratara ni seneti Jojo Nejumuthia jua uchamba bubu mutugikare na chikinya. I, Honorable Bishop Kawira Mwangaza, do swear that I shall always, truly, and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County. Tariki 28 mweri Jwenana mwaka jwa 2022 nireo Kawira Mwangaza nywere mu matanga bana wa Meru wa bathatu nekirikano Kawira thuri ari mutongeria kiumbi ate na kiama indi ntuko yawe yakonyuithwa muma atongeria ba Meru baraba thuri bonthe na baingi baraba karurukirite biao
bethira bakiringanirwa amwe kiathone kiu indi nyuma ya mieri kathumba ya Kawira Mwangaza ari obicine mpathu na rumena rurambia gutonya gatigati kao mwankira mpathu ichage isiasa chakinyira MCs bambunge ya Meru mwanka ukinyirwa kureto muswana jwa mbere jwa kweberia Kawira Mwangaza obisi jure jwa kamatini MC wa Bogeta West DMK Kyogora. I urge this house to give her a befitting Christmas gift of sending her home, Mr. Speaker, to rest because she is mismanaging this county. Inde jwethira jutiromba na jurego kinyambunge ya seneti ikerikano kagitene kau Kawira Mwangaza aige kini MC akiwa kiago Simon Kiambingaruni inde mutongeria Kawira Mwangaza nona nagyo chamba bonene akiuga gutena wageta na kethagira akiuga gaka gete kiongabana yo mugeka tuyo kinyanga miake ku nande tino tete turuga mbiro ichiero tuyana arua tuyarojo tuyaroke monka twokorekana Kameru nyuma ya muswanda jwa mbere kugwa atongeria mwanya barambia kugeria guchwangwatanirwa Jameru areo seneta Kadhuri Murunge indi Kawira akionania gechikura Murunge areu agatithira achwagane mwanki amtagia nkoroki na akionania kaingia akiuga kamatete kaboyo kamaguta na si kibuyu ya maji amebeba kibuyu ya mafuta ya taa kuhakisha zaidi inde muthiene ngwataniro ironekana kiri atongeria Bameru itonyeri ne mubunge wa Ekuru Elizabeth Kairemia na nduku imwe Kawira Mwangaza arenga bana bethira bagitonya gikaro na MCs bonde Bameru na bethira bakiumagara garone na rwimbo rumwe rwankatho na ngwataniro gatigati kao uchore na wendo bwa siasa bora butetere kagita karaja mpathu kairambia kuonekana gateateka Kawira Mwangaza na MCs na kinya tongeria bange na obia mabiamberia kurita njara chao kire utongeria bo Kawira bamberetie na kiama kia UDA kiama kia Nopeo kiama kia Mbasi na kinya binge na kinya muswanda jonge jureja mbunge jokweberia Kawira Mwangaza obisi jurejo wakamatini MC wa Metongo Evans Mawira Karia na kagite ne kauniwe ware mutongero baraba inge kire mbunge ya Meru na mwena bo kinyamuswanda jojore kinyambunge ya seneti joragwa. The impeachment of Governor Kawira Mwangaza. Kwa hivyo ngabona, naomba na watu wako tusijivune vile tumeshinda katika hii issue. Swali ilikuwa hapa Kawira Mwangaza aliguchoko bisi bamwe ba MCs bonania bageta rotererwa we areo kinya MC Mawiro doka mateta muswanda jwa irego kinya seneti na bange Kawira Mwangaza akiongera ntanta ya tongera baraba komugwata mbaru na kinya mwena bou MCs baraba inge baragwatera murunga mojo wate bateta wonka na kinya bunge Bameru na bainge batongeria kaumoka muswanda jwetha tugwita mbunge ya seneti jure jwa kamatine monino wa mutongero bara bainge zibora kinya na muswanda jojorego kinya mbunge ya seneti jurethera jokiona weru na gukoroka inde kodi ethera kerigeria Kawira Mwangaza kumagaru kobisi na gwataka kyobise uyonga bana na kinyaka gitaka Kawira Mwangaza nari na wete kyate kodi kamochokia arona na gyare no chamba bo kinyande bene monkene jwangirije mirongo erina mugwanja na kinyaki ganwa kyuga kada na monka monkene jwangirije mirongo ethatu Nigeria. Naogopa kupatana na mama kwa debe 2027
wameamua wamalizie mama kabla ya 2027. Ruarua keremesha manu ya Kawira Mwangaza Jamero yale ya gochikora na komeneri ya tongeria Bamero barane ando bawe bage siasa akiuga barerwa na weni untunaregete baka badirikare awe areda gira ke inyeria nekana Kamero etherete gikaria kumana na maitha jau jage siasa na migambo ya Ruamono ya Kawira Mwangaza ikarikano na gambere ugatongeria bamwe bathirikari nene ethira kibakanya kabimya biere bethira bare thirikari ne na kija korota bunge ethira kibera itebu bakaririte batikarobi karira kairi ni untu bokorota ndumba ya Ngai ira bethirite bakioroti theria kiara impeachment hii na mapiasi jau na mandirector jomo wetu kiburia kama tambesha na pipa mbagi aikiretie ma MCA Mombasa kenda benga Kawira ndakwa biria byo kwa birikari na ndene toko tongeria bwa Kawira Mwangaza bugwikirwa gatanta bune nyuma ya Narua koti ya Mirimani rungurwa mugambithania Mbati Mwamuye yethire gitejanerie gambara we na gwikirwa gambi bwa mbunge ya seneti bwa kwithira keberwo bisi na nande kuringana gechunche kegana remora mirongo na Nigeria kiriuga kanya ya kumiro bisi ya ngabana munini waene wabati kujokyo bisi ageta na mbere gutungata tangabana goko netakuwa kuombekana ntukwite kuraja mutumantu ethingi akanyuithwa muma tangabana wabana wa kaunti ya Meru na kwithira kyoria tawa ya Kawira Mwangaza yotongeria boge siasa. Honorable Reverend Isaac Mutumantu Edingia. Report ratitosha wero Juma reakwari eto ni mutuge kare engatigitine kio gavana Bomeru maita jatano na remuthia na andika wira nonekete gukinya muthia jo rugendo ro gavana nyumya koti kuria Mwangaza barabarene u na kugwate gwita ntumburi ka muketha Kawira na arwite ndwa inkire na guchinda imwe ingi hakiringwa nthina na andika koti nene na Arua nonekete kurikithia kwana kwawe maita jatano ja kwingwa nyumene barabara Kawira Mwangaza kuma gitine kia ungavana kia kwa ntumburi dhute kayuju bambere kaka kari kagita ka siasa ntumiri eji yedhure keritoa habo kuga ngavana ni mama gekeja kujukwa ku tokua rokere murungu gukira twaraganwa Meru eje urono kundetia njogu marwa ketha ne ubo kwenda kuthithia kamwirire kanisene na Arua kethero rona nyogu yo giti ure kondora ya miti na kunanga na igona twana nambi eterenia ubona urago wakara kutibyo tukona twakinya kurene na Kawira Mwangaza twakininga kurewe betu barabara ituo mwanya twena ituo stations cietu antu barabara betu background ituone ni 1639 na iturisivete cost almost half pamo bagitori batonyere na Meru na bobo kiringa kura na jakitwikithwa ngavana tonya kwawe ja gavana mbambire nkucheno na MCA naja nandi rori rambela komulita gitini rotharukiretwa rwatu atongeretwe ni MC abogeta wesi no NDMK ikiogora. Reward the governor for the misdoings, and the rewards are set forth, Mr. Speaker, according to the law. And Mr. Speaker, it's Christmas. Christmas is coming, and I urge this House to give her a befitting Christmas gift of sending her home, Mr. Speaker, to rest, because she is mismanaging this county. All the 11 members agreed and recommended to this House in this report that the charges, Mr. Speaker, none of them was proved or substantiated.
kweregero nani kucheneji iketho ikethira indi amna bubu ura wale mutongire obura bangika gitakau na banzimawira etwa kireta rorero ijiri rokwinga kawira gitine. Standing order number 65 of the standing orders of the assembly providing for the impeachment of county governors. Honourable members, and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Thank you. Igiri rorero nyaru kukinya seneti rorero kiringa iga. Rorero jana rorero TMC okorota zipora kinya. The assembly therefore resolves to impeach the governor of Meru under the Article 181 of the Constitution. Rorero jana rorero TMC okorota zipora kinya rorero kirungi kwa ni koti ya Meru. Akinya kagita kaka koti yetu ekiwati akuru banjuri ncheke bado bakithikira gambariri untubura barekana na bu. Ndiriomba kuyukia manto endeti ya koti ate na ndiri yetomba kungile manto ya koti. Niko na koti bwayo na eri koti ni thirikari na tutomba kuingilia manto ya koti na kinya wakiri ate minyo to pos twanjeria manto tutakumina ya umite bantu jara kare kirego roda twara umwasa nantu bara umjuri na njire nene mono bakiu waitu tweta gwitia kesi ya impeachment courtin njuri titango itaiu na tukorega nacho tukuga jau batu tutwa we na bugua kinya bwana moragiri wengo mwene akuga to affidavit you to sainite de saini ne kiro lietole yao lakini tewe itajukirika gitaka kaingi MC okorota spora kinyam kuleta rwalia rungi naja naandika wira mwangaza raja 5 edwa kiondo murango. The results are that the ayes have it and the motion is passed and the governor stands impeached by the county assembly of Meru. Ontopo nandi boda bukirikidwa dimbunge ya seneti ya Kenya. Standing Order 86 of the Senate Standing Orders, the Senate has resolved to remove from office by impeachment Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, and the governor accordingly ceases to hold office. Enda mbubu kwa mieri kadhomba Kawira Mwangaza edwa churirite nyumega mbare kwa kodini ende mwana arua igambare dhori churukwa naja nandi Kawira Mwangaza edwa kitunwa kitekeo ngavana na kunengero tigiti kwa muraia kiri kwaria kwa kagita nonekene no jamba akiwa nandi utubo mmakia nande ndienda kwera baraba ko drive na threat bagogania Kawira isampli makagwa na threat bago jamani ya wrong number. Oh, bauga bakale tamata zimbatulia maru. Kuna. Utege into ya kiu. Na nalida mudebru edwa kinura rumba ururu ni MCA barea bakombete kambe kirobisia kaunti Meru bakimwira uyu. Ndagukanirie karayo arema bukamukolo nyora minya majere ete pumwe okukiri ete pumwe kujana ile Muthuri Murioki Wori TV mutirijwa kangangi. Ore urari mukaririgiti wa Kivavapi Profesa Kigatira na nogiketwenja kwa wentere cia Ntumburi bakiaria mathikone jau atongeria mwanya ibaugite mututigi arari mtu mwega muno na atongeria kathumba bombita kuthambagi kinya kiri mathiko jau. Bamwe BMCs bakuma Meru batongoretwe Patrick Mutumano ri majority lindo wa kaunti ya Meru ibakenerete tagaria ria koti ria kurutangaba na Kawira Mwangaza giteni bakiuga gitumkie nene giake gia kumigotwika na rare metugwira buru ni ambuge na arua batu itukenete muno tawoni ndi MC obure ongabana Kawira Mwangaza na are umete na itutura tukiuga gitike kia bure na kini arato akinyira amato amira kuona nyakathike bure undikita kuingia nambuge muntu aitaje wengwa antu barani na raifu Kawira antu bamenye Kawira imuntu kari na niki engo uo imuntu terus menye gento penifu mono na imuntu temba kurus gitekera lakini arus no ndo bako ndontikia bako ethia tirawa oteke no ekira kitu no gwitia no kuinama ara guchineka kogira ngereti mono ni agetuma kiathira amiro gwatanira amiro ya gintu kimwe na miro ikende ya bwega na tutuire Kawira inyera Kawira thuro na akuruka batu twari ba mbere gwita kwawe na kumwenda muno na kugira tuitena ngugi
na twarikania tugitania ngugi lakini uri muntu bwetabo kari onto mwe na arua runene akagaruka ko tutena personal grants imwitira jwa ngugi tutira bui bati tona tole MCS kuma lata tonyere the for the 7 of us batu libalete take county Meru batu twene kawira atiumba no ntombi kawira we atikumenya kathira executive na assembly babati gwitanguke hamwe so Ameru na ari mwamko mpya na ndinama Mheshimiwa Reverend Isaac Ntoithinkia jagitini akomba kuona ni otongeria pomwanya kibura burareo Mkuruki bogete bo batire na thina kawira gucokia gambarire riko kaire na bo bari tayari kuendelea kumwimpeach otwe tetwe koti na koti kuthithe wa musu bwayo na utu muntu tena right ya gwita kotini na wa musu bwa thithu koti na arua tutena thina kawira gwita kotini no tukoti ni akira mtu lakini batu tule MC bara 47 kinya koti mucoketie tu establish te kawira atiumba kuthikira na atiumba na ngugi ngavana ko nyaga chogwa ututurwa tukamwingo kairi nya choke tutwamwinga ikia tumironere si ba bonde no tutubeta bakare akuja twabete maratazi documents bakare akureta togwa kinya bo patengani no tubera wa ngavana bera bugaikia bugaikiria tu bugaikiria so mtu nakamata muriko jwawe na sisi bara na bo turikite next week tukabenga bonde we make sure bakwana jano ntu mero nene nkoroki individual mero nene nkoroki mawaziri mero nene nkoroki MCA barete bobo bare mathikoni ma Professor Kimathi Kigatira ntere cha Ntumburi urarari chairman wa Rwangirwa Nchanjo chia Ndethia. What Professor told me, and I want you to know now today, is that as long as you are in life, you are alive. What is important is not the wealth that you create or amass, is the legacy that you leave. Professor has been a source of inspiration and hope for all of us. Umage shiwombunge kia bore nkiripotera Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi. Wakili Peter Kaimba kuma ntere cha Mukothi Matharaka Ateo kuringana na ripoti wa Kirujo ethirwe ni antu arume bairi amaminjirene ati kuimenya na kia mukairo tungata mwiri jawe ijuikitwe sibitari ya Marimanti uchunkoni bukiambiria kumenya kaumo kagikuo kiawe. Paul Kabithi na ripoti ija. Itu ria kibairi gwirite ntere chitharaka na mono thokoni Mukothi magukira muthenya gwemthi neno nyuma ya muthako mone orethiritwa ari gwakiri kwa rito Peter Kaimba kirimo na ora kinyi mwanjiri o mukagwa umwe nteri no guyikineta 1.2 utotoro bwake Kaimba rombire gutotoro bwake muthenya gwegoro utugo ntu bravo kuyiritwe ni usipindi wa Tharaka North Bwana Kimanzi Mwangangi. Jana mwendo wa saa 4:30 tulipata ripoti ya kwamba kuna wakili mmoja wetu mashuhuri hapa area ya Mukodhima ambaye alipatikana mahali nje ya mjengo tofauti, mahali ya mjengo ambaye alikuwa amekaa lakini alikuwa amesirai kabisa, hakuwa anafahamu. Hapo kwa hapo wa raia wema waliweza kumchukua kwa pikipiki wakamleta kwa kituo changu cha polisi kinaitwa Mukodhima. Wakati walimfikisha Mukodhima, ofisa yule alikuwa karibu, aliwaambia wamkimbize hospitali ya mishoni ya Catholic iliko hapo karibu, ambapo kufika hapo ofisa yangu alimfuata na wakapata kwamba madaktari walisema alikuwa ameshaaga. Oringana na usipindi Kimanzi ni ati Mututigi Kaimba gutire maringangiro arari na mona gwae kwigwa arari magoro barabarani akube na musi wake. Wakati alipatikana hakuwa na gari. Hatujui kwa nini aliamua kutoka kwa nyumba bila gari, kwa hivyo mambo ya gari utaongea juu yake sana because hatujui kwa nini alitoka kwa nyumba bila gari. Aliangaliwa mwili wake hakuwa na majeraha yoyote na tunaendelea kuchunguza tuone nini inaweza kuwa ilienda mrama because mwili yake haikuwa na majeraha yoyote kwa ambayo inaweza onekana kwa macho. Wale walimchukua tu boda boda mayo wakati watu wangu wa uchunguzi walienda pale hakukuwa na struggle yoyote. Hakuna dalili ya uvutanaji ilikuwa pale karibu na mahali alipatikana. Kuanzia hapo watu wangu wa DCI walifika hapo hospitali mara moja wakaanza kukagua ni kitu gani ilikuwa imeenda mrama, lakini akapelekwa kwa mahali ya kuhifadhi maiti huko Marimandi Level 4 Hospital ambao tumeweza kuanzisha uchunguzi wetu kuanzia saa hii. Kwa hivyo nataka niwaombe wananchi wote wa Mukodhima tuwe watulivu saa hii. Tuwe watulivu, tungojee upasuaji, tujue kiini ya
mauti ya mwenzetu. Gama na ugumbi toa kimanzi kiri antuba muzi wake na nkuru kimugongwa Tharaka. Niamba yangu na kwa niamba ya National Police Service nataka nipe jamii ya wakili Peter Kaimba pole zangu, na kwa niamba ya National Police Service tuseme ni pole sana kwa kumpoteza bwana wakili ambaye alikuwa mashuhuri sana kwa area hii, na tutakuwa pamoja na wao wakati wa majozi, lakini kama sisi polisi tumeweza kuanzisha uchunguzi wetu, na baada ya mwili kufanyiwa upasuaji tutaweza kujua kiini, na ambao pia tutaendelea na uchunguzi wetu zaidi. Kwa hivyo wananchi wa Mkodhima tukae watulivu na nawapea pole sana. Najua mlikuwa mnampenda lakini Mungu alimpenda zaidi, na tuvumiliane kwa hali hii. Mwiri wa mututiki nombete kwirwa kirimo chereni ya marimanti wa rapos motamu yeterete kuruthwa nkiripotera Uru TV kumathokoni Mkodhima Bito Paul.